Makada Adongi host a Hong Shangmam Liril na taram na ukchabagaloina ikaikum na butchery. Ngasi Imphal da Phongkiba maruiba pauche singda kari karamba maruiba headline sing yauribage habadu khanan naina bagidamagta aikoigi studio se lengsenduna laibiriba aikoigi expert panelist asimiam tamtang saktakchage mingoina panjarabda oja Dr. YENGKOKPAM DHAKESHWOR author and columnist oja bu ahan maktada aikoigi studio gi maikedi taram nokchari oja ngasigi analysis ase makha chathajage mangoina na ngasigi akoigi chafong sing asa phong liba headline sing ase amtang thamjage ahan bada akoigi huyen lampau gi ahan ba headlines sa phong liba se ambush matung da governor na chair lauduna khwaidagi wangba thaki security meeting pangthokre governor na hauji oriba security gi fibam review tawkre chainaba sing athuba matamda khangdoknaba forcing khosan maduna khanakre ambush season bani chingnaba maruti van ama fangle asokpa personal manga makha ta na layeng bagi damakta kolkata da pukre ambush lekhidraba AR personal anida governor na luchingduna aroiba ikai khumnaba utkre Pauna Kaitel da drain chamber da upambi sing yantatlibasi kanana ayaba pibano Dr. Loken. Pensioner singidamak lengak na online pension processing system hogdok lagani. Narendra Modi na Manipur asi akoy na thokpa tawjaro haina thamlambani haina lawi Jayananda. Ojang asi ahan ba akoy headlines asi akoy huyna pawdagi tang lokachage. Ambush lekhidraba AR ge personal anida governor na luchingduna aroi bai kai khumnaba utkre governor na hoji oriba security gi fibam review tawkre chainaba sing athuba matamda khangdoknaba forcing khosam maduna khanakre ambush season bani haba chingnaba maruti van ama fangle asokpa personal manga makhata na layeng bagida makta kolkata da pukre hariba wafamasi ojang han akogi tang taraga mapanda yamna nungaitaba thogdo haiba tare akogi nambol sabal lekai da thokiba akogi ambush asida Miyoi manga sok han batana tana ani akoigi Assam Rifle Convoy ani lekhidaba sida ngarang si akoigi security se akoigi operation chathabada akoigi ambush torokibani haibagi chingnaba singa na tongokpa haigada akoigi omni van amadi ching lokhatpadi leikhe chingnaba amadi ado ojagi wakhalonda si karamaini yengba yaja hana matada notice window television ge news analysis me ta video ko Liril masi akoina Manipur sidi armed conflict level zone ni na ko masidi anytime amade ta tholok pai hai but tholiba adugi retaliation lakpa matamda public ta kayamna effect tawi natrika tawti haibudo adu su akoina magi ngahawaidi se sabna kanda malo masa kya ga legi se ko Assam Rifle na ngakte buko akoi moida kenoma toroma matamda bomma natraga ta moisi outburst toromeba ado hojikti moisu kitang people gi reaction na doga people gi response moi kitang aware oibra haina haitare se moi matau ma haidi am conflict la laibam phamda magi kenodu da lakpa taragadi masidi magi mathau pangtoku matamda thengnaba magi madu mai keno amane buko na aduna maram markanda moi machine kapna ringi manungda cross fire tawringi manungda sokpa aduna amani sibaduna amani moida taromiba bu hatpe yai adege some extent san khara tholok pasu yai ko adudi mai kudak tu da thokpa response amane aduna tabada mokoina hariba mayam singdu moida electoral member singdu siengra matungda lehoriba koibada otpa naiba thiba humba dagi chathaba de ka thiba humba kaide lolam gadra kolam gadra haina taw madu tohum thokuma tho mane buko natabida hojiki handaki keno siamna aina sum yeng padako koigi sahi kun thagi experience ta handaki keno ski magi central force ki haitare ne ko central paramilitary force in Assam Rifle ko aduna masi paramilitary force moisi Indian Army na mai officers sing si control tawraga officers ki level Indian Army oraga atagi GOC kai GOC dagi na magi sipoi bokse sina moigi state ki laiba moigi koigi paramilitary haitare ne ko hongi makhada adum salaiba pot amane buko Assam Rifle habsi amna combination tawada Manipur gi sai area ki operation sidati moisi sang na British ki matam dagi yaura aba dugumba yam ariba force amani na moi sai gi limit to area siam khangi aduna marmo kan Manipur da Assam Rifle siamna atuki matik effective oye buko adu handaki pot sida moina ngahangi nambol gi thodo asideda moigi retaliation se mahousa ga manada mongodi uba phangi maramdi moida ambush toromiba kamu sing adu sakraba ade moina thiba korpa kudak te hata
कौशलगा अदायद ओटप नैबा कैदोब केनोदी मोय हंदक केनोसिदा मोयसी तौदे अन मसीगी कॉन्शियसनेस पोरकपसे मसीबोक्ते यामना नुंगाई थागतली अदुगा मयामनसु मखोयबु सुमाय तौना मयाम मरक्ता सी तौबिगनु कोपुगेनो को अदु हाइबन सिंग मयामसु लई अदुगा हान बसिदेदा इन हाइनिंगबदी मियोइबा मोइना हाइतारेको मागी पॉलिटिकल कंट्राडिक्शन अदु अदागी लोइन सोखरकांदा मियोइबा मोइना सिरिबा आर्मी सिसु मागी मयुम मकई मागी नुपी अंगांग माई फैमिली लेरिबनिनको मागी अदुगुंबा मान लेहिदबसिदा अखोइसु नुंगाइते फावी अदुबु मा मथौ पांथोकपदा मागी चटपनिनको मदु मथौ पांथोकपदा मागी तोफम थोप मागी लेबाकने खनबा मागी एरिया मनुंग माना ngakpada adui contradiction leba kambudo manipur sidi hejik bokda sinakan PLA ki maikei degi natra UL ki maikei degi pripa ki maikei degi manipur si hanagi ning tamba sovereignty hanjengani reso to hongani lan hoba lebanina mogi maikei degi di war zone lautho thami india amigi matakta khoi lan tauri nongmai kapi adu taurina kapa tawduna maning amang mogi strategic tongambamni adu kapa agadi kapkone le ne kapaku matamda madu akoina मागी वार जोन हिनको अद अखोइना कैसु मदुगी पोतदि अखोइना हाइरुबि यादबा मागी स्ट्रेटजी मखादा चथबनिना अद अखोइना मोइगी केनो दुसु कन्ना अखोइगी लाली चुमिगी दु अदाइनेनबदि मदु केनो तौद्रेबको मरमदि लैबो पोसे करिगुंबा अदुदा अखोइना मोइगी कोर्स फेंग तौरनिंगी मनुंग दुदैदा लैतबो कोतबा नारोन CBI अदु मोइ मथौ पांथौदा नतबदा अखोइना नुंगाइत्रिदि थौदोक्सि लोइग्रा मतुंगदा पुंग खरगी मतुंगदा नतगा नुमित खरगी मतुंगदा अखोइगी थिंगेन ताइनबो ngamta nasikong tainabagi phiomda he manipur satharameboko adudane mayam nupi mayam victim moigriba oinam gi roito adu ada mayam leikre ko masi apaspa gi case mayam masi mi mayam hat pakot pakaido mayam leikre CRPF ki lamphel gi adi malong gi leidana ko simorona ma isu maya parloida leikre pan ko masi gi pose koina nainabada loiba nairoida pot amani adu handa ki leiriba posi deita ai mangda spanza ga kitang nuaiba mana मोगी रिटालिएशन की हुई मोडस ऑपरेंडी से मासी खितंग होंदोरकप्रा स्ट्रेटेजी खितंग ओरकप्रा पॉलिटिकल खितंग ओरकप्रा हाइबन सिंबा खितंग अदि मोई की लेवल खितंग टॉलरेट तौसी हेंगलकप्रा हाइबन सिंबा पीपल की कॉन्फिडेंस अमा लौननबा पीपल की विश अमा लौननबा मोई की कनो सथाब्रा हाइबन सिंबा की पोचु फाउदब नते अखोइदा फावेबको अदुना लेरिबा पोट असि अखोइना स्टेट की तौहम थोपा मोइदा ऑनर तौबा मागी स्टेट की लेंगाक अमा लेरिबा माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेंगा अमा मोइ एक्सकेसिया पियम थोपा पमतो माई पतो पाथोपदा सिबनिनको मदु मयाम पुनमक्तु यामना थुना फंगला कांदु देदा देन अमा मागी लेरिबा अवाबदा मयामना खोगी सरु यारिबो खोलि स्टेट की तौहम थोपा मयाम सिंग से मसि लोइ तौहम थोपा गांतनी अदुबु स्टेट की लेरिबा पोसिदा सियामना नखरबा अमरोम दागे नंबोल से 0 किलोमीटर की लेवल लाबने मैं लंबी थोंग फरैबो खोलैबो के मैम पुन मक्सिगा मसिगी मनुंग सिदैता हौजि फावदा तौरिबे एम्बुस से एनी मणिपुरी लालु अमतना अखोइना तौबनी हाइवेगी अदुम क्लेम तौबुस थेनद्री अदुगा गवर्नमेंट की एजेंसी नसु अखोइगी मोइगी सस्पेक्शन हाइतारे अदु ULM न ORMBI PLA न ORMBI प्रिपा न KCP न एनीथिंग लेदनको अदुना ओरमगनी नत्रगा अदुना सिंगनै हाइबना सिंगबगी मोइ लिखुन नमतो फोंदो पुसु लेत्रि अखोइना सु खंगदे अदु मसिदेदा सेनबा ओरमबा याई हाइना खनबा हमने भान अमदि ग्रांग रिकवर तौरे हाइना हाइरे अदु रिकवर तौरे अगदी हाइबदुगी रजिस्ट्रेशन लेरंगनी अमा लेरंगनी नत्रगा रजिस्ट्रेशन काइदि पोरकनो म्यांमारदगी पोरकपरा मिजोराम दे पोरकपरा कनोदी पोरकपरा कनाइ ममिंग दे लेबनो कोरपनो हाइबना सिंग मागी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू माई रियलिटी मसोय लेरंगने बको अदु लेर मतुंगदा अदुदगी क्लू खरा फंगंगदरा और नत्रगना लेरिबा पोसी रेस्पोंसिबल ऑर्गेनाइजेशन अमना अकोइना तौबनी हाइदना मतम खरा लौरगा लाउथोरकदरा मोइगी तौरिबा पोतदगी मोइगी नानथोकप के अमा मोइगी स्ट्रेटेजिक ओबा क्वेश्चन खरा येंगा अदुमाइना तौरकदरा हाइबना सिंगजु खना निंगाइ ओय अदुगा लेरि होजिबोकी अखोइ लोइमक ब्लाइंड केनो ngaktani लेरि सिंजे को अदु स्टेट की दी मोइ द सिंगनबदि लेरमनि हाइदोक पे याद हाइदोक हाइतारे माने मो एजेंसी मैम लेबनि को रो की IB की अदगी दी स्टेट की CID डिपार्टमेंट की मैम लेखरेदन को हाइबो सिंग अदुना खंगब ngमद्रगदि मोइ मथौदु कमाइ तौरिनो हाइबदुसु अदुम क्वेश्चनेबल ओयबो को अदुना सि यामना complex of a port amani at the Wangang Bayada port amani, adu arm complete level area the Suguma Todok City, a quay Adum Tony at the Queen hiding body, Moy Toning Manung to data, cross pairing Tawada, Moy Masan Hana Vasina Bama Tawaduna Amani, Aduna Tabada, Lawyer Matunda,
normal si halakra matungda ama dalo budu ai oromani hair matungda ama tor matungda onjal laga dai lei ba koi bada praja da wat pan nei ba kaido to se masi magi culture se masi madi makhatan le heningde handa kisimadi haiba potu koi kya ubo phangde sima khitang akhoida politicalize khitang orak pa haigadra de moida tolerance ki level khara wangkhalak pa haigadra manipur se tonganba hozik vision je ahan badadi manipur si moina pura tonganba keno amada manipur praja puna makse loi mak tongan gi keno amda uramme buko ado hozikti masi su strategy amane ba haidi akoina praja sing sidi akoina praja oina akoi gi india gi leriba keno oina ui ado masidagi thoki ba khat kotang akoina keno tawi gaina khanbagi magi method ama moi handaki keno sideda changeng on satharak pra haibagi keno musu koina uba phange bako manim hausa ga manadaba position khara handa keno sida uye bako adu masi ne aje an aina handa ki ambusi da uriba handa ki miyenga se ko adu ga masi gi posimadi akoi adum chathagini leihini lansini loidri bokti side adum akoi lamdam sida da maike amana loisan ba natraga amana yanaba porokpa nakan amana ngamba haiba situation do lakri bokti akoina leiriba posi amada haisu kan kan roidaba adum akoi adum masi makti yauraga satpa hiba taba satpa thengnaba aduga masi mayam sing ase akoi kamaina masi dei laksan gate ge jakhu wakan khalaga alert oin leiba natana ko ma tawbati kasu koida kan leite maramaduna haiba potsi ain uba miyeng duni ko handaki leiriba embuski phibam aduga embuski matung tarak pada leriba magi position asidi adu gomengi lokhom thokpodati madudi mai state ki duty to hom thokpodum tawgani adu tawboduna magi amani highest level da security mi hum pangthokpa kotokpa adu ada mayam singdo haibising du kanan tawbono haibise hojibok ta khangmangam drise masisu state ki agency ki part of the failure am ore kadoine khangmangam dragadi aduna haiba posting asi yam thuna masigi posi adu masana claim tor pusi ai akoina tawbanga mi haidu una nabagi damakta ade state na already mai agency me sina raga sine na putor pusi ai to laiba film se an akoi madu matam khardi hoi observe torga laiba ta yeng film se mathangi sna koi ki pauna kaithel da drain chamber da upambi sing yan thali basi kanana ayaba pibano dr loken koi ki Imphal Mayol da Khoiramban Kaithel gi manung challiba pauna Kaithel gi lambi nak yeta chahi khara gi mamangdagi tharakliba upambi tay yan thatuna concrete drain chanbagi thabak chatharebliba asi laibak thibani haina phongdokre oja masi khoi mamangi kumja lising ani ga mari dagi na khoi gi kumja lising ani ga mapan fawagi manungda khoi congress na pairamba haiba tare manungda khoi green Imphal green city ohenna bagi pandam na tharamba haiba tare oja masi da khoi gi ojage ba wakhan kari haina phongdok masi kanone sheng na haiba da coordination wat bagi haidi koi gi se leibak ama salaiba matam da leiriba department punamak se leibak si welfare gi damakta state si welfare gi damakta establish tawone pw da harasu forest department harasu adegi phd bu harasu adegi anything leiriba whatever mayam punamak se masi ki akoina karigumba project ama program ama development ama pakhapa taragadi level ama da masi gi hana coordination ma lebam thu ebuko pw pakhapa yai forest na paikapi ai PhD na paikapi any kano amada laiba matam sida masigi departmental coordination meeting ama tawrakan sida karamani yanthapi ai karamani yanthapi ate karaina thambe ai kopi ai buse masigi port amane bako ojiki Imphal manung se urban division na konba forest ki area amane bako urban division da laiba forest ki area amani khara su hena alert oiba area ni aduna maram markanda magi forest ki clear forest Indian forest ki matung ina laiba koi ki magi anova amendment tawgiba khuki mayam tawrakan sida yamna complex oire bako hojik Indian forest ex yamna chawba kano mane bako haidi lebak loboda hairo na ta uyan thapda hairo environmental clearance lobo court pasuk adegi reidana ko adegi sigi posi low matam da high court ki intervention leiba high court ki clearance loba adegi mayam ma leikre bako sigi mayam sing ase kamai tawge ha kanda akoina development program taw matam da sokta ba yada khara sokta bu kamaina kara waida compensate tawgadage karawaida amu establish tawgadage haibana singba si posi khana mari thokpa ado heta
खनदबीदा अमा तौदबीदा पोतो तौबसु यादबा लैरिबा पोसे लेबाकी डिपार्टमेंट गाक्तनेबा पीडब्ल्यूडी तौरिबा ड्रेन नेबा तौरिसि अदुगा अमु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नेबा क्लियरेंस लौई लौदे नमु तौरइसे सेम गवर्नमेंट अमे मखा लेबा डिपार्टमेंट नि खनरदि यानरक्तदि कमाइ तौदगेबको अदुना पोट अनि से डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अमा लै गवर्नमेंट की मखा चलाइबा गाक्तनि नोमंग फॉरेस्ट कमिश्नर ओइबदु नोम पीडब्ल्यूडी कमिश्नर ओइबसु यायबको अदगी नोम फॉरेस्ट मिनिस्टर ओइबदु नोम फॉरेस्ट पीडब्ल्यूडी मंत्री ओइबसु यायबको अदुना लैबा पोसिदि गवर्नमेंट हाइबसिदि प्रजागिनि मयांगिदमक्ता मागी डिपार्टमेंट थौपुनरकांदा खरें अखोई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हाइतारेको पावर दु शेयर तौनरकांदो थबुक तौबै वानेबा अदुना लैबा फियम सिदैदा अखोइना यान्थलिबा उ नत्रगा अमा तौबा मयाम सिंग असे थैरगा पुबा याब्रा नत्रगा नु हुटलगा पुबा याब्रा लैदनको अदुगमा मयाम सिंगसु नैनबो कोनबा मयाम लैना खरे मांगदा अदु तौबदा तौबाइना अदुना मसे इसम समना हाइकांदा लैरिबा डिपार्टमेंट सिंगसि कोऑर्डिनेशन वाटपगी अदुगुंबा थौदो अमनी हाइना आइडी अनुमाइन लौनिंगी ममांगदा सिंगसिना डॉक्टर लोकेन हाइबे वानी ममांगदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे केरिगी थोलकप लैखरेबा उयानथलिसि कनाई क्लियरेंस लौरा तौबनो कोपनो अदुनो हाइबना सिंबा खबर थेनगरेबको अदुन लैबा पोसि अखोई डिपार्टमेंट मसेन सि कमाइना मोय मसेन सि लेवल अम द गवर्नमेंट की लेवल दा कमिश्नर फमिनरगा नत्रगा मोगी चिप मयाम सिंग प्रिंसिपल चिफ कंजर्वेटर और पीडब्ल्यू चिफ इंजीनियर ना फमिनरगा ना समाइ तौबा तारे सि कम लौथोप याय कमाइ तौबा याय काई थैबि याय कोपि हाइबना सिंबा अदुम मयाम सिंग अदो अखोई नैनरगा तहौदबगी सक्तम दुने होजि उलैबा पोसे अनमसि मखा ताबा थोनिंगदे आई थोखिबा उसे होजि यान्थखरबनिना कौद्रबनिना तौखरबनिना हिंगलमबसु यारोय मफमदो थाबसु यारोय अदु करावाइदा कंपेंसेट तौगदगेना खनगदबनेबको सिनी आइना थमजनिंगबदि अदुना डिपार्टमेंट सिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पाखपदा माइ सोखदबा एरिया लेबा यावत्रगदि मदु कोऑर्डिनेट तौबियु अदे कॉन्ट्रैक्टर सिंगनसु सुगुमबा फिबम अमा लेरे अदु क्रमाइ तौगदगि डिपार्टमेंट पौफौनबियु कोनबियु हाइबा अदुगुंबा कैदो मयामसिगे मोइदगिसु इन्फॉर्मेशन शेयर तौबम थोएबको अदु मयामसिंगसि लोइनमक तौरकांदुदा मतमदु लौरकांदु थबक्तु याना लेबाकी फन फिल्मदा सिनगदबनी लोइग्र मतुंगदा अदु तौदेना पंगानबसे सिदी अखोइदा सुवाइ ताबदको अदु डिपार्टमेंट की लेबा कोऑर्डिनेशन लेतबगी फिल्मदुसु लेबाक मयाम मांगदा लेबाक मयाम खक्ता नतना इंडिया की नत्रगा पृथ्वी की केनो सिंगेदा मणिपुर दे मथोंग नाइदा डिपार्टमेंट से तौदा तौदा मामा थोक तौनबनेना अदुगुंबा यामना अनसिविलाइज ओबा पोट अमदा अखोइसे पुननबा अखोइ मसिंगी मनुंग नाता तौबगी थौदो थोलकपा यायबको अदुना मसि मयाम पुनमक्से खरा तौद्रिङैदा खितंग मखा ताबोइनको नैनरकांदुदा कइनो हाइबा पोटु कोऑर्डिनेशन लेनरका थबक्तु मखा ता तौहनिंगे एसमai थमजे मजमथंगी कोई पेंशनर सिंगिदमक्ता लेंगांगना ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम हौदोकलगनी थबक्तगी पोथारबा लेंगाक एम्प्लॉयी सिंगना फंगफम थोकलिबा पेंशन फनुंगहनबदा मायोकनरिबा बैकलॉग सिंग लेहंदनबगिदमक्ता गवर्नर एकेबला न चेयर लौदुना ngasi राज भवन दा मिफम अमा पांगथोकतुना खनखरे मिफम अदु यावकिबा एजेंट सिंगी मनुंगदा पेंशन की सेंफम सेंक्शन तौबा अमसुंग पीबा थबक असि पांगथोकपदा मायोकनबा खुदोंचादबा सिंग खंगदोकपा पेंशन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन तौबा अमसुंग बैकलॉग लेरकपदगी मरम सिंग खंगदोकनबगी चिंगबसिंग वाफम पुथोकतुना खनक्की हाइबा वाफम से वजा करी थमनि मसी याम सांगबा इशुनिदा खोइगी ममांगदसु खोइगी पेंशन फंगबा नोंगामबगा पैसा फंगनबगी प्रोग्राम सथनि गायना याम हाइनबा लेगरे होजिक लेरिदि अखोइगी एम्प्लॉयी सिंगदा पेंशन हाइबसी कइनो आई हैव अर्न माय ओन पेंशन हाइरिनेबो आई इसाना तांजबा पैसानेबा आई इसागी पैसानेबा मसिदैदा कनाना इंटरवेन तौहम थोकेबो मसी इंटरवेन तौहम सुम थोक पोट अमनेबा अखोइगिदि मसी प्रोसेस तौनो होनबदा लुपा क्या संगी सेनबा मी अमा तोंगाना लay अदो मसी ओपन सेक्रेट नेबो लोइना पेंशन जाइना ngasi फंगबा आई पेंशन फंगेना सर्टिफिकेट दुम पिसल लकान दो सर्टिफिकेट पेंशन दु पिसल लकान दो अदुम माइ ऑटोमेटिक प्रोसेस अमा तौजरा कान दो ऑटोमेटिक प्रोसेस ता आइंगोंदा आई खंगनिंबा एनंग सुमबदा लोन अम लौरमी नतगा सी सिंगम दे नतगा सी तौरमी हाइबा इंफॉर्मेशन से मोइना आइंगोंदा लागा हाइरगा पोतु आइंगोंदा थब पोथारबा एक्टिव ओइद्रबा आइंगोंदा अमुआन हरासमेंट पीबा बसे महापापी थबक नेबो अना मसिगुंबा पोसे हेना फगना मोंग सिनारकपदी फै तौगदबु अखोइगी मिसिंग जे पुक्सन सेंगम दरकार लेबा पुक्सन सेंगबाइदि तौबे एम्प्लॉयी पुरा मोसे ऑनलाइन दो इगरा कइदो इगरा हाइतबा यारकनी आबा तौबा यारकनी तोगान मयाम थेनरकनेबा मदुदा
help तौनबा मतेंग पांगनबा लेरिबा मियांगी थबक तौन लेबा तोरो फेट थमी म्याम सिंग असे मसिनने बो ओनसेलागा मुसा दोरिसि एस पेंशन जे समना का मुइसि पेंशन का सि पेक ले हाय को अखोई थबक तौदमिना खंदे थबक तौबो रिटायर तौरपा मरुम पांग हलमन अदि मरुम पांग सिंग कैसिंग यावनबो को मोय हाय पेंशन जे सेनबा मी म ले कैसु वानिंगा लेते एंगोन मथा सारुबे द कावदि लुपा लिसिंग अइना फंगदबो पैसा से अदुने लुपा लिसिंग यांखै रो हुफुरा लामरा तिंथोखरगा मान थोपो दum लोइना म आइगोन ला सेंगदबनी सेला कांदो तौगदबनी हाय मरमदि ऑफिसा थबक तौरिबा नुपा तौरमिदुना मदु सेनो होनबदा संगिबा मतम नुंगम म्याम सिंग अदु कंप्रोमाइज तौबना फरेना अदुमाइ तौरगा सेनेयेबको अदुगा अदु तौदबा कामु मान थोक लाक्सनी हाइबसिना सही मंगा सुरे पेंशन फंगद्री सही अहुम सुरे सुमाइ तौं लेरि हाइबना सिंगसु तायेबको मसीगी पोसे सॉल्व तौखरगदी याम फेबा अदो ऑनलाइन ओइगेरा करी ओइगेरा एनी सिस्टम अमा establish तौरखो मतमदा हारिबा पोतुगी फिबम दु होंगदबा तारगदी एनी काइंड ऑफ established institution की बेनिफिट ओइदेन लौनेबा कोइना आइदी फिबम दु होंगद्रगदी होजिक मयाम तौरेदनको कोइगी थबक तौ मतमदा तोंगान तोंगाम दर्पण की अदुगी अदागी अदगी सेटेजरी दे काप पैसा दु तौ हिसाब तो मयाम हाकलेबा अदु फिबम दी अमतु होंगदोक्ते हेन पैसा संगबा हेन लेरिबा टेबल वांखलेबा हेन माइ केनो हेंगलइबदुगी पैसा संगबनो इन हेंगलएबको थबकसिंग असे मसी जनरल क्वाइ दरकार होइसे अखोइगी मेंटालिटी जनरल परसेप्शन से मसी होंगदोकपा हाइबसिना अरोइबो उपायनेबा मसी होंगदोक्त्रगदी मसीगी वासी यामना अखोइदा बेरा अम ले अनु मसी होंगदोकपसि कमाइ होंगदोकदगी हाइबसि दे इसा इसादा लेरे अखोइगी लेरिबा पोचे अखोइगी लेरिबा स्टेट असे अखोइगी फैमिली मोइना ऑर्गेनिक स्टेट ओइना अखोइ उबम संगेबा अखोइ पुनबा अखोइसि पुनना ऑर्गेनिज्म अमनी अपुनबा अखोइ कंपोनेंट अमम निको हाइसे अखोइ इसासिना इंडिविजुअल ओइना स्टेट की लेबा पोचे इंडिविजुअल ओइना अखोइ पुनना सेमिनबा इंडिविजुअल अमनी हेना उमिनबम संगेबा अदु कांदुदा अइना फंक्शन नमा डिस्टर्ब तौरको मतमदा अइ पार्ट अमना डिस्टर्ब तौरको मतमदा होल बॉडी दुद इफेक्ट तौरकोनिना हाइबा पोट पुनमक्सि अइसु दायित्व अमनि को हैना अइ हक्सांग फैयसि अइ माइक फजरबा यादेबो असे खोंग कनबम संगी खुद कनबम संगी हार्ट कनबम संगी लिवर फबम संगी सिंगली नाउरी मयाम सिंगी फबम संगेबो अदुमाइ तौदना अइखोगी लेरिबा इंडिविजुअल पुनमक्सिना पुनसलगा सेंबा स्टेट अमगी से ऑर्गेनिक अमोइना अखोइसि पुन उमिनरा कानसिदा पुन अखोइ पुनमक्सिना सेमिन इंडिविजुअल अमंगी पार्ट अमनी मरम असिना मी पोट अमा फब मतमदा पोट पुनमक्सि अइ लोइमक दरकार लेको हैना खल्ल कांदुदा खोगी परसेप्शन से होंदोकप नतना अइ खक्तंग अइ खुद खक्तंग पकंद कल लोरे नतरा अइ खोंगना पकंद कल लोरे हाइदना सुम तौबुदुनदी अपुन बोइना फबंग मोयबा अपुन बोइना फन गाय तगले अइ नाइसि पेंशन खकी वानते पीडब्ल्यू द ओइगेरा अदगिदी आईएफसीडी द ओइगेरा सेक्रेटरीट द ओइगेरा एजुकेशन द ओइगेरा एनी लेदिबा गवर्नमेंट लेदिबा organ institution department sports laiba myam punamakse punna akoi myam punamaksina pulla kansida state manipur se sabani akoi myam punamak thabak tawise welfare of the state ni haise khalla kansida da thabak tawne matamda potu hongdo natraga di ko adum amana amada blame tawnaraga adum laineba aduna potsing ase akoi gi general perception hongdokpa haise sineba masi hongdokri bokti institution gi hawkalakpa table nungban kari kra mayam table ledi magi space to area adiwani ko adi magi momo hongdorok pa yai adubu leriba mai keno dudi hongdok pa ngamdragadi madu akhoi da benefit oina lawroi aduna poching asire kwai aroiba dadi khoi general perception si hongdok pa akhoi gi mentality si hongdok pa sina khwai digi phaba ai upayam oigani hena ai di smai thamjani Makata ko security force na lalhaubani haiduna fakiba mioi ama police na court incriminating evidence fang de haibagi bail thadorkre police control room dagi ngarang thorokiba cherol amada tha se ki taraga nipan da security force na KCP gi active kadarni haiduna fakiba ningthokong awang khuna ward number taraga mari dagi thokjom roman bu ngasi Bishopur special judge samom ibzen gi ko na lising yang kai gi PR bond amasung masiga manaba security amada bail pikre ngarang thoke police ki cherol amada mahakna ningthokong project dagi fabani mangon dagi sim card ama yawba mobile phone amasung recover tawkre haiba wafam ase oja sida karamaina khoni yengba yagani police ki di mai di phara matungda moi sasit am thagalamgani sasit adu du naina matamda court na
ngasai masi verification to matanda evidence sangi dana ko mala lobuni haragadi police na madu evidence pudo kom sangi mobile am phaba matamda mobile do ma communicate to wari sharam ba or ta pisa khonga lamba kai do extortion to rom bana taga mai maming do sina mo hai mayam sing do sangi dana ko madu police nu puto pangam dragadi masana court ki ultimately mi si mingonda unnecessary harassment piba yadabni mai police custody gi matam adu mayam sing do lore matungda magi ain ki maung tum thado ki bane adana police ki di magi law laigre haibadi akoi ki magi police ki remand loboi matam mai pirega lei ai si kem natra su ko ai si kem natra ga su police na on suspicion da phabi ai pung kumari ki manung da court pu thoka na ma remand lowi ai haiba music akoi maung da sum sing na ba malai singnadi ba poche akoi namit mangani si natra tari si trawani si akoi maung da remand lawraga akoi wahang pa hong torokan da akoi thagala ke kolake hai si moina court prayer tawduri ne ba ada ko na han bagi noina pharai ba sida kari perma pesilei mangonda singna ya ba sum honorable just mai tongna khoi sumba mangonda lei awi ta gari magic further mi mangai do loisalo tai do loisalo tai loisalo maximum 15 days ne moina pirisi ko adegi judicial custody na adu potu thagal amatung da amuk judicial custody da magi final argument ta adu high judicial custody da thamba ya da ba mai amuk leiri bo court ki mayam sire da adu gi mayam sing adu phangba ngamdragadi mana ultimately bail piro nang senbadi yaroi nang onda sigi posing a kind of bail aise judicial custody gumbane amarom da hagan mai matakta FIR du kakpanatri magi investigation loi banatri amoyta masi lokhalak pai ai sum leire si leire haibana sing mayam sing adu akoi masi logi wani masina ko adu leiriba pot sing asideda mioi amada akoina hektamak singnei khone haraben pibusu nungaite adu singnaraga di phadab su yade maruni lebak sida crime control tawne leiri min ko adu masi akoi masi balance amada yeng matam matam Jaro bada lakjage mu Narendra Modi na Manipur asi aikoina thokpa tawjaro haina thamlambani haina lawi haina Jayanandana phungdokre oja wafam asing asi iramdamgi miyamgi apunba khojai loop na senduna Manipur State Central Library da auditorium da pangthokiba JS Consum iba matam oire langolaro haina mingthonba larik ama phungdokpagi thoramda saruk yakiba social worker Laitonjam Jayanandana phungdokhibani oja wafam se kai thambeni PM Honorable Prime Minister Narendra Modi na Manipur la ambi matangda mayam na reko political party mayam na su kekeno hai adigi magi di government ki maike de gisu adum thammi adigi BJP ki maike de gisu mayam thamme ko adu moi gi perspective ai duni da ada akoina yam kana masida comment pibe yade di maram de akoi political party am da belongs to busunate ama to busunate but mana handak laiba potu da thamaiba podological analysis am de akoi kari step local e do koi yeng mata bani ada magi laiba potu da Manipur gi laiba territorial integrity se kahen bagi wafam amagi wafam di thoidongna madu panba adai laiba mayam sing nusi jana layu adai sum project ngi sakhola kanda phagadamni ko kadamni haibana singba pon mayam adum magi thamam to padum thammena akoina mayam loi hainare dana ko ama tawre su sambu da hairasu impal da hairasu Manipur gi leriba mayam singa sida tra khoi tawuda bu side da khoina yengba yaba pose aikoi da yam asengba aikoi da piba akoina uba Manipur gi keno side da akoina uba Manipur gi apun masaktam se masi kaidena bagi damakta nakoina Manipur gi kenona some section or some people group of kenona anti Indian oiba kenose nasigi masigi movement separatist movement se masi leiganu haibagi ithilama significance amadi adum loina raga chatlebo ko any lebo masi threat natragadi akhoi kutalai hanoi se adum anytime akoina Manipur se akhoi masem se thugai rasu yai ama toru sai for the better future India gi damakta haidan adugum threat ama sum akhoi si da akhoi yauraga chatpa ma leiba dongna de dum tawebo ko masi gi posine ba akhoi da leiriba singna ba se ko Manipur se India gi oigera oiroira masigi kaibam thoko masigi lebu masa thokum thoko se maside da Indian state na kut thinjala kan sida masi keno sida politics to usine ba koina to biganu hairisi id group mayam singa si thugaira kan da Manipur si charang na halaga thambagi mong amada koi mayam unari mengse masi thamganu Manipur as it is han lejeriba potu da dum lejana bagi da makta maduda koi gi government of India na PB aba support pi haibane ba koi gi prajagiti masina aduda
नखोई मणिपुर से कंसोलिडेट तौर थंब यादे मरमदी हाना मनिंग तम मागी फिरान नुंगना अदु अदा सबचा लेरमनिना मधु अमुक नोई अमुकसु रिगेन तौगे हाइदना लांचु हवी अदु तागदी लेरिबा पोसिंग असे मसी पुंझलगदी ओइथोखिबसु याय अदि अतोप इंटरनेशनल का इंटरवेंशन लाखोसु याय मरम मसिना इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी दा मसिना फ्यूचर थ्रेट अमले मरम मसिना लमदम असे इंग सिंग तंगदो लेदाना कंसोलिडेट ओ मोंगदा नोगी हानागी पोतुदा अखोइना थंबसी यादे एज ए पार्ट ऑफ द इंडिया हाइसी मागी हिंदुस्तान हाइबसी कइनो हाइबो कांदा लेरिबा पोट मैम सिंग असि नेशन मैम पुजलगा सेमनिना मदुरी याइबो नेशनल कंपोनेंट सिंग दो मसे तू ओइना इंडिया कंपोनेंट ओहनबदुने मोइना पामिसेको अदुगी पोतु खक्तने आइना उजबदीको अतै थुदोकपा पीएम मोदी ना लाखपदा नोइना तौजरोइना थनमबा हाइबसिदी माइसिदी वा अमद चटखरे तौजरोइना थनमोइना नत्रब मयाम डिमांड तौरिसी हाइदी मणिपुर सी नोइ थोकपा तौजरोइना थनम मो हाइबन नत्रब मयाम नहानदगी खोइ थोक तौजरगे नोइना तौरोइदोइदि हाइना लाउनरिबा पोसि नत्रने लालौबनसु इमा पे मेरा पाइबिनसु मयाम क्लिप मयाम लेरमगनेबको मणिपुर से अखोइ थोकपा तौजहौरगे नोइना अदु तौद्रगदि हाइब लाउसी अदुनेबको अदु सिगी वर्जन सिमदि खितंग अइंगोंदा अइना ताबद सोइबनरा नत्र कइनोनो अइंगोंदा खितंग कइनोमा लेनेबको अदा अइनुबो मियंग हाइजेबनि लेरिबा पोसे आइदि पॉलिटिकलाइज तबो मिसु नते अमा तबो मिसु नते सिने अदु माइगी लेरिबा academic spirit amna thamjabane aduna mana subjective meaning da my angle dagi my political benefit ki natragan my personal natragan leba ki kamana khanbe area dagi mana haijabudun amane ba ainu uzo meaning da sumaina uiyebko aidi manipur se india gi leriba government na manipur gi leriba my position se yam kanna consolidate tabu mo amada la lobasi leiragadi thamba pamde la lobo leitragadi to some extent my kaino khana ra puya ama to puya la lobo si any how loisalu india gi keno the security threat toro kanu haibane kaigum threat toragadi leiriba higher posting ase akoisu akoina ngambal level akoi gi law article power masat mayam sinar kan sida manipur se tongan ba mayam tholok puya madu gi threat amane na ide dum lawe hoji bok leiriba pose aduna sigi contradiction sigi tholok pu ngamtani aduna si contradiction ki resolution se masile da moina sanaba yaba sinaba yaba degi ama lobby tawba yaba mayam agency mayam lerimina adum sinarongani honarongani aduni mayam na unarise adugi miyeng dumadi adum nanthoga leite aduga thugai ge haibasu ngami thudi thugai roi haiba paujel ama oina sum akoida lehenba se masigi akiba se akoida karamanu mito koktoina haibasine ba akoina praja mayam na aduna neba sigi akiba sina maram orakanda neba government da thajadriba any laiba kudimangta negative attitude ama congress da orasu bjp da orasu indian state ta manipur gi people gi negative attitude ama urise la lobugi perception amani general perception gi uriba pose kari no haiba kanda manipur se indian state na thugaining matamda kahaning matamda semdoning matamda semdokpa ngambagi hak ama moida laibagi akiba se masi manipur gi miyang gi saiki dei karmanu mita lawthokki gedagi haibaduna general perception eba mase Narendra Modi hairasu Rahul Gandhi hairasu lawtho ena phanam hairasu madugi poto akoina akoigi maikaidagi akibati thadokpudu ngamdeba maramdi India constitution da yai haiba mi yaurimna Indian constitution da akoigi India haibasibu yazai haina leiba aduga manipur thuaibdi pamdaba kangbu singsigi aspiration se masi khanga kanside da India government gi ultimate keno si keno haiba kanda constitution guarantee ma piu haibasine haidi hoji taliba keno se haidi article 3 se manipur da su mamoi hana pre existed state ni Indian state leitring da semjing da moi gi leriba constitution adu da mayam lega mai lejera mani adu India ki strategic keno da moi si part of the India ore adu iba taraga su Indian state na sugumba article 3 se natraga 2 se natraga 1 se side da manipur haiba area si da di sugumba keno se akoi masi exam tawgani natraga na assembly consent ama logani haibana singba karigumba rectification ama lagadi manipur ki people da ingda batap thapa aduma mai saiki da akiba du ki threat ama phabiyai adu natri bokti Rahul na hairasu Narendra Modi na hairasu Amit Shah na hairasu imanda maneba maramdi constitution se no one is above the constitution constitution is the guardian of the India gi the law neba constitution is the guardian of the law constitution gi manung da law na prime minister su constitution gi manung da president su constitution gi manung da any citizen of the India any law of the India se constitution da
contradict tawbi yadeba adu constitution da contradict tawdubo poto aina tawroi haiduna amaneba aidi sai area su te matam khara khangi ge sana hangi tugai ge su yaba tugai su yaba tugai ro su yaidana ko tugai ge su yaidana ko aduna adugi akibodo lehenganu haibane manipur gi miyam na taliba singba demandi adugi potu haiba taraga di congress na tawrasu congress lai oni manipur da bjp na tawrasu bjp lai one haiba area do moi masengi political game oina aduna du haire aduna du haire na vote phangna ba oina tawbadu oina natabada asengba congress na karigumba andaki vote asida lakadaba sida india da pairak pataragadi manipur ki asigumba magi territorial integrity se masi safeguard tawnagi na constitution guarantee ama koina tawgani haidana moi keno da yawbiyo koigi se manifesto da or natraga bjp na handaki mamangi da di haphodre handaki laiba akoi keno sida akoi na full majority oidana si taw taragadi koi gi manifesto da handaki se manipur ki territorial integrity gi tamakta manipur keno se apunba territorial boundary se masi kari guma hiram amada compromise to mong amada da india government na natra keno tawbada masi compromise tawdana bagi da constitution guarantee ama pigani haibagi magi manifesto ro happy over adu at the same time hojik lai ba posi da bjp na pali bani na madu step khara lokhatpa koi miyam da uhan biyo ko adu itaragadi manipur people sing si pung phataba sauri ba miyam punamak se loina mak ingda kane ko adu na tadana adum lai khuding gi dum haiba lai khuding gi dum haiba adu tawdong na dum tawdaba adum adu gi potu lairagadi aikoi gi wakhan sida lairiba magi negative attitude ama haigatli se indian state negative attitude ama akoi gi people na uri se masi kaidong da nan thokpo ngamoy ko adu wafamdu moisu khangongani nenarongani ko ama tawrongani ama adu tawrongani adu karigumba khara akoina lok paidragadi moise kena torok yai haiba gi wakhan du da adum adusu hayeng madu taruba taragadi hayeng madu gi potu international court of justice lakpa kanda adagi nata international forum lakpa kanda manipur smai tarum pot amani haibodo indian state ya jagre smai tawbani and moi sumba guarantee bo pi gre haiba singbi reference am lorok yai hena muna khallaga tarum da su yai but people gi apambadi aduni haibo wani da haibdi adugi potu kanana su koi gi manipur ki lariba potu gi matang da nungsibadi saraga chaseng bo wari ama loroge haibi keno di hoji bokta congress su ude bjp de su kaisu uba phangde aduna akoi di lariba posi indian state se as it is bjp na or su congress iman manan ui to dona matam du gi pai bo government da ina pen da khara haiba de adu tawda aduna moi political game gi wani adu haiba film si da akoi di haiba loksi paraga manipur si india na threat tawga sum thambagi potumati aigi meng dege adamaina du ujay sine thamjningi ngai joja ojagi ngasi achimba kya kai thokpiduna akoi north window gi news analysis saru yabiduna mapom fami gi damakta ojabo amuka suhana thakachari loina na north window na sandokchari ba news analysis matang solution jare meeting tabi ki pumna makpu amuka suhana korumjari Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kunhen bada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikoi gi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada mu kari gi chatlugani aikoi gi manipur da su hogikti awang batha ki health
health care fanglabada matam manghanbiraganu sel hena tinghanbiraganu aikogi specialist singdagi malemgi afaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu Babina Hospital, where hope meets compassion. akupa marol gidamak babina hospital sajiwa jail road khabai soi imphal east leng sinbirau Natraga, aikoigi phone number 6909390666 ta call tawbirau. Welcome to Uttaranchal University.